18e siècle. ikinyejana cya 18 L'Empire français chute. ubwami bw'abafaransa buragwa. Il y a l'Empire britannique Hahitaza ubwami qui prend la bw'abongereza relève. nibwo bwafashe uwo mwanya. 19e siècle. ikinyejana cya 19 L'Empire britannique chute. ubwami bw'abongereza nabwo buragwa. L'Amérique 20e siècle ikinyejana cya 20 prend la relève, amerika nayo irahaguruka domine le monde itegeka isi jusqu'en 2001, le 11 septembre. kugeza itariki 11 z'ukwa 9 2001. Et maintenant, qui domine le monde? kuri ubu rero ninde uri gutegeka isi? Qui domine le monde? ninde utegeka isi? Ça vous dit quoi? ibyo birababwira iki? Hari bamwe bibaza ngo ni ibintu by'idini. Bene data, turi muri période très excitée. Aramashimwe mu magambo yaje kuva mu gitondo. Jean Felix yaze hano abazi igifaransa ndavuga mu gifaransa, abatacyumva nabo arabashira mu kinyarwanda. Je ne suis qu'un petit point ndakadomo gato dans un autre petit point mu kandi kadomo gato cyane qui s'appelle planète Terre. ako kadomo kiswe iyi si dutuyemo. Elle-même, cette planète, iyi si dutuyemo ubwayo nayo se trouve dans un autre petit point iri mu kandi kadomo nayo qui s'appelle notre système solaire. ariko kitwa izuba rizengurutswe n'imibumbe yaryo. Lui-même, ce système solaire iyo mibumbe izengurutse izuba n'izuba ririmo se trouve dans un autre petit point, byose icyo kintu kiri mu kandi kadomo gato, dans ce qu'on appelle la Voie lactée, ako kadomo nako kitwa iyi sanzure turimo, composée de plus de 100 milliards de soleils. igizwe na miliyari 100 y'amazuba. Et cette Voie lactée elle-même, cette galaxie, iyo sanzure nayo ubwayo est un petit point nayo ubwayo ni akadomo gato dans l'amas des galaxies. mu yandi masanzure menshi. Et cet amas de galaxies ayo masanzure menshi nayo se trouve dans l'amas des amas de galaxies. nayo iri mu masanzure n'amasanzure yandi menshi. Et cet amas des amas de galaxies ayo masanzure yandi menshi utabara est un petit point nayo ubwayo ni akadomo gato dans l'immensité de l'univers. mu bugari buhebuje bw'isanzure. Qui suis-je? je ndikise. Qui suis-je? ubwo je ndikise. Qui suis-je? je ndikise. je ndinde. Qui suis-je? ndinde jewe. Un être insignifiant. ndakantu gato cyane katagaragara. Insignifiant. katagaragara. Insignifiant. kadafite icyo kabaze. L'univers tout entier, isanzure yose mu bugari bwayo, l'univers observable, ayo turebesha n'amaso, non pas nous, ibasha la kubonwa, puissance des télescopes, ibasha kubonwa ce que les scientifiques, les cosmologistes peuvent observer. iyo sanzure bariya babasha kubona bize iby'isanzure, Pour arriver à ces confins, kugira ngo ugere ku mpera zayo, il y a 45 milliards d'années-lumière. hari Une miliyari. année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt en une année en raison de 300 000 km par seconde. umwaka umwe w'umucyo nicyo kigero gikoreshwa mu kubara ibintu Dans birebire l'astronomie. cyane, ibintu birebire cyane mu byitwa astronomy. umwaka umwe w'umucyo uhwanye n'urugendo umucyo ukora Pendant une année, umwaka wose, en raison de 300 000 km par seconde. umucyo ugenda ibirometero 300,000 ku isegonda. Alors, l'univers observable, rero iyo sanzure abo bantu ibasha kubonwa n'ibyo byuma kabuhariwe, où se trouvent ces galaxies-là, aho hari ya manyenyeri y'amazuba nako menshi, depuis ici, uhereye hano turi, quoique l'univers n'est pas de centre, nubwo isanzure itagira hagati na hagati, si nous prenons la Terre comme point de départ, reka dufatire kuri iyi si nk'aho umuntu yaba aturutse,
il y a 45 milliards d'années-lumière. rero hari urwo rugendo rw'umucyo rungana miliyari 45 urugendo umucyo ukora umwaka umwe kuva ku isi kugeza ku zuba. Pour vous donner l'idée en kilomètres, kugira ngo mbahe igitekerezo cy'uwo mubare mu birometero, c'est 45 000 milliards de milliards. ni miliyari 45 n'umubare utabarika. Et ça, ce n'est pas tout l'univers. kandi aho ngaho isanzure yose ntabwo irimo. Pourquoi les scientifiques ont fixé ces limites-là? kubera ko abo bashakashatsi bagarukiye aho ngaho, C'est parce que, ni ukubera ko au-delà de cette distance, hirya y'ubwo burebure ça ne fait pas partie de l'univers, ntabwo biri mu isanzure, parce que la lumière ne pourra jamais nous arriver. kubera ko umucyo uturutse aho ntiwashobora kutugeraho. Et la lumière elle est porteuse de toute l'information de la source. kandi umucyo uba uhetse amakuru yose y'ahantu uje ukomoka uturuka. Donc l'univers que Dieu a créé n'est pas mesurable. rero isanzure Imana yaremye nta muntu yabasha kuyipima uko ingana. Alors vient la question suivante. rero hahita hazamo iki kibazo. Lorsque nous venons dans un culte comme celui-ci, iyo tuje mu iteraniro nk'iri, est-ce que nous réalisons le Dieu que nous adorons? tubasha kubona Imana turamya iyo ari yo? Ce Dieu-là qui a créé, iyo Mana yaremye ibyo bintu, comment il est? iyo ubwayo imeze ite? Des fois, nous adorons mécaniquement sans nous rendre compte du Dieu que nous adorons. rimwe na rimwe turamya iyo Mana mu buryo bw'imigenzo tudatekereza ingana gute. Voilà pourquoi les démons tremblent quand ils entendent parler ce Dieu-là. niyo mpamvu amadayimoni ahinda umushyitsi iyo Mana irimo kuvugwa. Twitonde, urakoze, twitonde. Twitonde kuvuga ngo Imana yambwiye. Iyi Mana ntabwo ikinishwa. Izi Mana tuvuga ngo yambwiye, ngo narose, ngo nahanuriwe. Bitonde. Itonde. Nutekereze iyo Mana ingana gute. Ifite izihe mbaraga. Ni iyihe? Mwabyumvise? Urakadomo katakariye mu isanzure. None navuze ngo kiswije ndinde maze kureba ibyo byose. Umviriza. Iyo umuntu atari muri Kristo Yesu ntacyo ari cyo. Nubusa gusa. Nakuka akanya gato gatumuka. Ni muri Yesu gusa ugira agaciro. Iyo utekereje ibyo ubwirasi bwose bukuvaho. Ubwirasi bwose bukuvaho. Ntacyo tuzi, ntacyo dushoboye, ntacyo ari cyo, nibyo twubaka à l'échelle cosmique ntubusa. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umupfapfa aribwira mu mutima ngo nta Mana iriho. Ariko no kumenya ko iriho ntibihagije. Kwiye kumenya agace yaduhaye kuyimenya n'ubwenge yahaye abascientifique ngo badufashe kumenya isanzure cyangwa ibyaremwe bigaragara bashobora kwiga bihindura iki wowe mu mitekerereze yawe kuri iyo Mana. Iyo Mana irahambaye, iteye ubwoba, iteye ubwoba. Niba yitwibeshyera ngo Imana ngo yambwiye, ngo Imana ngo urahanura. Est-ce que c'est ce Dieu-là? Ibi byose mugendana ngo n'ubuhanuzi mwibaza ko ari iriya Mana koko? Iriya Mana. Dore mabwira kimwe, muge muti twitonde. Niyo mpamvu umubwiriza aravuga ngo mbere yo kujya imbere yayo ngo ntugende utagira gukubita ibigambo, ngo banza ugende uceceke kwanza imbere yayo. Kubera iki batubwira gutyo? Ugira ngo uceceke gute? Uceceke utekereza ugiye imbere yande.
Mwabyumvise? Ugiye imbere yande. Iyi Imana irahambaye. Twitonde. Amazi atarari inkombe. Ntukayibeshere. Ntugakinishe ngo urahanura, ngo urerekwa. Ushaka kwigira kabutindi. Ukwiye kwitonda. Kuko iyo Mana ntizabura kuryoza umuntu wese akinisha izina ryayo. Imana izayimushira imbere. Imana irashaka ko tugendana igitinyiro cyayo. Igitinyiro cyayo. Amen. Dore navuze yewe umuntu kora akadomo. Ntabwo ari umuntu gusa. Même les empires puissants. Garukano gato Félix. Ce n'est pas seulement l'homme à l'égard de l'immensité de l'univers. Ntabwo gusa ibyo ari ku muntu imbere y'ubwo bugari bw'isanzure. Pour dire que l'homme est insignifiant. Kugira ngo tubashe ko umuntu ari akantu katagize icyo kavuze. Prenons l'exemple des grands empires. Reka dufate urugero ku bwami bw'abami bwakomeye cyane. Écoutez. Munyumve. Les historiens nous disent. Abanyamateka baratubwira. Je vais vous montrer aussi l'onéant des empires. Reka nshaka kubagaragariza n'ubusa bw'ubwo bwami bw'abami. L'orgueil. Ubwirasi bw'ubwo bwami bwakomeye. Des empires humains. Ubwami bw'abantu. La puissance militaire. Imbaraga za gisirikare. La puissance économique. Imbaraga z'ubukungu. Nous asservissons tous les peuples. Ubwo bwami bwibwira ngo byose biri munsi y'ibirenge byabyo. Tous les peuples sont sous nos bottes. Amoko yose ari munsi y'ibirenge by'ubwo bwami. Voilà, donc l'empire. Ubwami rero. Alors, commençons par le 18e siècle. Reka duhere ku kinyenjana cya 18. Les historiens l'appellent le siècle de l'empire français. Abanyamateka bakita ikinyenjana cy'ubwami bw'abafaransa. C'est l'empire français qui a dominé le monde tout au long du 18e siècle. Ubwami bw'abafaransa nibwo bwiganje bwategetse icyo kinyenjana cyose cya 18. Le monde. Nibwo bwategetse isi yose muri icyo kinyenjana. 18e siècle. Ikinyenjana cya 18. L'empire français disparaît. Ubwami bw'ubufaransa buza kubura. Le 19e siècle. Mu kinyenjana cya 19. C'est le siècle de l'empire britannique. Ni kinyenjana cy'ubwami bw'abongereza. L'empire colonial britannique. Ubwami bw'abongereza bwakolonije isi yose. Qui a dominé le monde tout le 19e siècle. Bwategetse isi yose icyo kinyenjana cya 19. Et le 20e siècle. Ikinyenjana cya 20. Ça a été le siècle de l'hégémonie américaine. Cyaba ikinyenjana aho Amerika yategetse isi yose. Et ma question. Ikibazo cyangero niki? Et le 21e siècle. None si ikinyenjana cya 21. Nous y sommes. Tukirimo. C'est quel siècle? Ni kinyenjana ki? De quel empire? Nubuhe bwami? Pose-toi la question. Ibaza icyo kibazo. Ese murabyumva? Murabyumva? Amen. 18e siècle. Ikinyenjana cya 18. Qui domine le monde? Ninde utegeka isi? L'empire français. Ubwami bw'abafaransa. 19e siècle. Ikinyenjana cya 19. Qui domine le monde? Ninde utegeka isi? L'empire britannique. Ubwami bw'abongereza. 20e siècle. Icya 20. Je nari mpari. Wowe ruhari. 20e siècle. Ikinyenjana cya 20. Ça tu l'as vu. Ibyo warabyiboneye n'amaso C'est yawe. l'hégémonie américaine. Amerika niyo itegetse isi. Comprenez? Murabyumva? Où est parti l'empire français? Ubwami bw'abafaransa bwazimiriye he? Où est parti l'empire britannique? Ubwabongereza bwo bwazimangataniye he? Aujourd'hui, ils ont même des problèmes au niveau du système hospitalier. Ubu ngubu baratubwira ko bafite n'ibibazo by'ubuvuzi. Pas de médecins suffisants. Abaganga ntibakwiye. Difficulté d'hospitaliser. Bafite ibibazo byaho bashira abarwayi. Problèmes alimentaires. Ibibazo mu mirire. Mais où est parti ce grand empire? Ndabaza ubwo bwami bukomeye gutyo bwazimangatiniye he? Qui a dominé jusqu'en Inde, en Chine. Bwategetse isi yose kugeza mu Buhindi no mu Bushinwa. Le 20e siècle. Ikinyenjana cya 20. Tu étais là. Wari uhari. J'étais là. Wari uhibereye.
c'est l'hégémonie américaine. amerika niyo yategetse isi. Maintenant, nous sommes au 21e siècle. ubu turi mu kinyejana cya 21. Félix, quand est-ce que le 20e siècle a commencé? ikinyejana cya 21 cyatangiranye n'umwaka w'ibihumbi bibiri. Quand est-ce que le 20e siècle a pris fin? cyarangiye mu 20e siècle, il a pris fin quand? mu 1999. Alors, le 21e siècle a commencé quand? umwaka w'ibihumbi bibiri. Où est-ce que nous étions? twari turi Nous, en tant que Bethel, où est-ce que nous étions? Beteli, twari tuririye epfo, Dans le sein maternel. De toute façon, on était là. twari duhari. Regardez bien, regardez bien. murebe Regardez. neza, mukurikire Maintenant, neza. on n'interroge pas l'histoire parce que vous avez vu ça. ubu rero ntabwo tugiye kubaza amateka ngo adusobanure kuko ubwanyu mwari muhibereye. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 2001? itariki 11 z'ukwa September 9. 11. itariki 9 z'ukwa 11 2001 habaye iki? Qu'est-ce qui s'est passé? habaye iki icyo gihe? Les États-Unis ont été frappés où? amerika yakubiswe he? Les deux tours jumelles, ya miturirwa ibiri symbole du pouvoir américain. cyari cyo kimenyetso cy'imbaraga za amerika. Pourquoi est-ce que cette date-là, kubera iki iriya tariki, kuri iriya tariki ariho byabaye? la politique américaine dans le monde a commencé à dégringoler? icyo ni guhera kuri iyo tariki politike ya amerika yatangiye kugwa hasi. Pourquoi? kubera iki? Jusqu'à fuir l'Afghanistan. kugeza igihe bahunze bakava muri Afghanistan. Après 20 ans d'occupation. nyuma y'imyaka 20 bari bahigaruriye. Nous sommes aujourd'hui à la 3e décennie du 21e siècle. twinjiye mu myaka 30 y'iki kinyenjana. Nous sommes toujours au 21e siècle dans ses débuts. turacyari mu kinyenjana cya 21 ariko mu ntangiriro zacyo. Alors, retenez ceci. mufate iki ngiki rero. Depuis le 11 septembre, itariki 9 z'ukwa 11 2001. alors, suis le cours des événements à partir de cette date. mukurikira ibintu ukuntu byagiye biba uhereye kuri iriya tariki. L'Amérique, à partir de cette date-là, uhereye kuri ya tariki igihugu cya amerika son autorité sur le monde, son hégémonie est contestée. ubutware bwayo ku isi yose Contestée. Ça veut dire qu'il y a d'autres puissances qui se lèvent pour contester l'hégémonie américaine sur le monde. hahagurutse ubundi butware buhakana ko amerika D'autres pôles de puissance. izindi Il y a la mbaraga. Chine, il y a la hari Russie, ubushinwa, il y a l'Inde. hari ubuhindi, ni izindi mbaraga zaje zivuga ko amerika atariyo yonyine itegeka isi. Aujourd'hui, uyu munsi rero au moment où je vous parle, ubu ndiho ndababwira, le dollar commence à ne plus être la monnaie de réserve des États. idolari ritangiye kuba atari ryo faranga rigendegwaho mu bukungu mu bihugu. Et ça fait partie du symbole de l'hégémonie américaine. kandi ni ikimenyetso cy'ubushobozi bwa amerika mu gutegeka isi. Alors, en quoi est-ce que ceci te concerne? ibi birakureba gute wowe? Écoutez, mwumve, je vous ai dit, nababwiye ngo 18e siècle, ikinyenjana cya 18 siècle de l'Empire français. ni ikinyenjana cy'abafaransa. 18e siècle, ikinyenjana cya 18 l'Empire français chute. ubwami bw'abafaransa buragwa, Il y a l'Empire britannique hahitaza ubwami qui prend la bw'abongereza relève. nibwo bwafashe uwo mwanya. 19e siècle, ikinyenjana cya 19 l'Empire britannique chute. ubwami bw'abongereza nabwo buragwa. L'Amérique 20e siècle ikinyenjana cya 20 prend la relève, amerika nayo irahaguruka domine le monde itegeka isi jusqu'en 2001, le 11 septembre. kugeza itariki 11 z'ukwa 9 2001. Et maintenant, qui domine le monde? kuri ubu rero ninde uri gutegeka isi? Qui domine le monde? ninde utegeka isi? Ça vous dit quoi? ibyo birababwira iki? Ça vous dit quoi? birababwira iki ibyo? Ça vous dit quoi? ibyo bibabwira iki? Ça vous dit quoi? ibyo bibabwira iki? Qu'est-ce que ça dit? ibyo biravuga iki? bisobanura iki? Non, les binimwa bibonye se. Eh, N'est-ce pas? eh, Ça dit quoi? ibyo bisobanura iki? Ça dit que bivuze ngo
Au ciel, mu ijuru là où nous ne voyons pas, aho tutareba, là où nous ne voyons pas, aho tutari kureba, le 21e siècle ikinyejana cya 21 sera consacré kizaba siècle ikinyejana du royaume de cy'ubwami Jésus-Christ. bwa Yesu Kristo. Est-ce que vous avez compris? Mwabyumvise? Ça ne sera pas 21e siècle puissance chinoise, Ikinyejana cya 21 ntabwo kizategekwa n'Abashinwa, ni la Russie, si n'Uburusiya, ni l'Inde. si n'Ubuhindi. Non, Oya, non, oya, vous le verrez. muzabibona. Dieu est en train de préparer Imana irategura l'avènement ukuza du royaume kubwami inébranlable, butanyeganyega éternel buhoraho de Jésus-Christ. bwa Yesu Kristo. À tout Seigneur, tout honneur. Umwami wese akwiriye icyubahiro cye. À tout Seigneur, tout honneur. Umwami wese akwiriye icyubahiro cye. Acclamons Jésus. Dukomera amashyi umwami Acclamons Yesu. Jésus. Duhe icyubahiro umwami Yesu, King of kings, umwami w'abami, Lord of lords, umutware w'abatware, Alpha and Omega. Alpha na Omega. Hallelujah. Amen. The bright morning star, Inyenyeri yo mu ruturuturu, l'étoile brillante du matin. inyenyeri yo mu ruturuturu. Ntabwo turiho turahimba. Iyi ni fact. Amen. Iyi ni fact. Amen. Genda ubibwire abanyamateka bose abahistorien, nta n'umwe yakunyomoza. Umubaze ngo 21e siècle izitirwa ikihe gihugu, nta n'umwe ashobora gusubiza. Bibiliya niyo gusubiza kuko Imana yarabivuze. Amen. Donc le royaume de Jésus-Christ, Rero ubwami bwa Yesu Kristo ce n'est pas une utopie. ntabwo ari umugani. Non, Oya, ce n'est pas une histoire à dormir debout. ntabwo ari amateka ari aho. C'est pas un message pour donner un peu d'espoir aux gens afin de pouvoir accepter les aléas de la vie. Ntabwo ari ibyiringiro umuntu abantu bidafashe kugira ngo babashe kwihanganira ibibazo by'ubuzima. I am telling you the truth. Ndi kubabwira ukuri. Jesus Christ Yesu is Kristo coming very soon. araje vuba, Every knee shall bow. kandi ivi ryose rizapfukama. Every knee shall bow. Ivi ryose rizapfukama. Every tongue shall confess Ururimi rwose ruzatura that Jesus Christ ko Yesu Kristo is Lord. ari umwami. Is Lord. Ni umwami. Is Ni Lord. umwami. Is Lord. Ni umwami. Is Lord. Ni umwami. Is Ni Lord. umwami. C'est ça qui fait notre joie. Ibyo nibyo biduha ibyishimo. C'est ça qui nous fait sauter de Ibyo joie. nibyo biduha kwiterera hejuru. C'est ça qui nous fait sauter de joie. Ibyo nibyo biduha kwiterera mu byishimo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We don't care about pandemics. Ntabwo ibyorezo ntacyo bidutwaye. We don't care about wars everywhere. Ntabwo badufite bw'intambara ziri ahantu hose. We don't care about famine. Ntabwo badufite bw'inzara. We don't care about social problem everywhere in the world. Ntabwo badufite bw'ibibazo biri mu bantu ku isi yose. Because Kubera ko the solution, igisubizo with capital letter, igisubizo kiruta ibisubizo byose is coming kiraje. with Jesus. Ni Yesu. Jesus, Jesus, Jesus. Yesu. Jesus, Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Hallelujah. Amen. Hari bamwe bibaza ngo ni ibintu by'idini. Bene data, turi muri periode très excitée. Igihe kidasanzwe kinejeje cyane. Les anges sont excités. Abamarayika baranezerewe cyane. Ils attendaient ce moment. Iki gihe bari bagitegereje. Ils attendaient le 21e siècle. Bari bategereje ikinyejana cya 21. Et ce n'est pas par hasard. Ariko ntabwo ari ibintu biri aho gusa. Pour que tu traverses le 20e siècle,
kugira ngo ube uri muri iki kinyenjana et que tu sois présent au 21e siècle. ukaba uhari uriho muri iki kinyenjana. Tes yeux verront le Seigneur. Amaso yawe azabona umwami. Your eyes will see the Lord. Amaso yawe azabona umwami. Your eyes will see the Lord. Amaso yawe bwite azabona umwami. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ibigeragezo iyo tufite yugerekwa, ibigeragezo bitakaza imbaraga. Amen. Bitakaza imbaraga. Ngudakunda Yesu arakavumwa, niko birivuga. Niba ndakunda Yesu hano. Oh, ibyo bigeragezo bitakaza imbaraga. Amen. Bitakaza imbaraga. Amen. Nimube mu tuntu duto duto. Dieu sait Imana irazi que le monde devrait passer par où il passe. ko isi yagombaga kunyura mu by'irimo iracamo. Dieu le sait. Imana yari bizi. Il le savait. Yari bizi. Il est omniscient. Izi byose. Mais Ariko pour son peuple, ku bwoko bwayo il y a un message. hari ubutumwa. Il y a un message. Hari ubutumwa. Il y a la lumière Hari umucyo. au bout du tunnel. Hari umucyo ku mpera y'uwo mwijima. Le monde entre dans un tunnel de ténèbres, Isi d'obscurité, yinjiye mu mwijima. dans le tunnel d'obscurité, Yinjiye mu mwobo w'umwijima. mais il y a une lumière. Ariko hari umucyo ku iherezo. Moi j'appelle la lumière, Jewe mwise umucyo w'imico yose. singulièrement, Ni umucyo wihariye. la lumière Niwo mucyo wonyene. qui s'appelle Witwa Jésus-Christ. Yesu Kristo. Niyo mpamvu Imana ntabwo yumva ukuntu abakristu bagenda bihebye, bacurika umutwe, bajya mu macacizi yabo baseta ibirenge. Nuko ntibazi, they are not aware about what God is preparing for them. Ntabwo bazi icyo Imana irabategurira. 21e siècle. Ikinyejana cya 21. 21e siècle. Iki kinyejana In Swahili. mu Kiswahili. Karne hii ya 21 Iki kinyejana cya 21 ni karne ya ufalme wa Mungu. ni kinyejana cy'ubwami bw'Imana. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Mukomera amashyi umwami Yesu. Nous avons une certitude mathématique. Turafite ibihamya bifatika. 1 plus 1 égale 2. Rimwe guteranya rimwe ni kabiri. 1 plus 1 égale 2. Rimwe uteranyije rimwe ni kabiri. 2 plus 2 égale 4. Kabiri guteranya kabiri ni kane. 21e siècle égale le royaume de Jésus. Ikinyejana cya 21 ni ikinyejana cya Yesu Kristo. Alléluia! Amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Our master is coming. Umutware wacu araje. Our master is coming. Umwami wacu araje. Our beloved Lord is coming. Umukunzi wacu araje. Every knee shall bow. Ivi ryose rizapfukama. Every tongue shall confess Ururimi rwose ruzatura that Jesus Christ is Lord. ko Yesu Kristo ari umwami. For the glory of God the Father. Data ahabwa icyubahiro. Ce n'est plus le moment de tradition religieuse. Ntabwo bikiri umwanya w'imihango n'imigenzo y'idini. Non! Oya. C'est dépassé. Ibyo byarataye igihe. Dites ceci, Muvuga ibi. ce qui est du passé Ibyacyuye igihe. est dépassé. Ibiba byarasibangatanye. Igihe cy'imihango y'amadini ya gikristo na kirokore dépassé. Ibyo byacyuye igihe. C'est du passé. Ibyo ni amateka. C'est dépassé. Ibyo byacyuye igihe. Just one thing matters. Ikintu kimwe cyonyine nicyo cy'ingenzi. The coming Ukuza of the Messiah. kwa Mesiya. The coming Kuza of the Messiah. kwa Mesiya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngwino mwami Yesu. Ngwino mwami Yesu. Amen. We are waiting for you. Turagutegereje. We are waiting for you. Turagutegereje. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Turiya tuntu twanyu two gukitikana, ngo wabonye ngo makurata, ngo dore wagira ngo amavuta ntazi aho akigurirwa, asigaye ari kuri rukotori, ngo urabona ngo nuya nawe dore ibyo asigaye. Ibyo mubivemo.
wabonye kanaka yaguze ikijipo giteye ubwoba, abigure nashaka agure miliyoni y'ibijipe. C'est dépassé. ibyo byacyuye igihe, Car c'est du passé. kubera ko biri mu byagiye mu mateka. Just one thing matters. icy'ingenzi ni kimwe cyonyine, The second coming ukugaruka kwa kabiri of the king. k'umwami The w'abami, king. k'umwami w'abami. Les démons le savent très bien. abadayimoni barabizi neza, C'est pourquoi ils soulèvent des guerres, niyo mpamvu bahagurutse intambara hirya no hino, des épidémies, ibyorezo, des troubles sociaux, amakuba mu bantu, partout. ahantu hose La précarité. bari mu La bukene, famine. ubukene, inzara, Parce que Satan, kubera ko satani il a commencé son compte à rebours. yatangiye kubara iminsi ye. Écris-moi là-bas compte à rebours, vous faites 10, 9, 8, ça s'appelle compte à rebours. mushireho ka kantu kabara amasegonde abasigaye: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le Seigneur est là. umwami akaba yahageze. Le compte à rebours a commencé. isaha ibari amasegonda asigaye yaratangiye. Satan compte les heures. satani ari kubara igihe asigaje. Celui qui l'a terrassé, uriya wamukandagiye il sait qu'il est à la porte. arazi neza ko ari ku rugi. Celui qui a écrasé sa tête, uriya amenye umutwe we il est à la porte. ari ku rugi. Il connaît Jésus mieux que tout le monde. arazi Yesu, aramuzi neza kurusha buri umwe wese. Il y a une confrontation de royaume. hari uguhangana k'ubwami, Les deux ubwo bwami bwombi, personnalités, abo bantu bombi, Satan et Jésus. satani na Yesu. Il y a une confrontation de royaume, hari uguhangana, kurwana k'ubwami bubiri, confrontation de puissance. kurwana kw'imbaraga, Et Jésus a été vainqueur. kandi Yesu yaranesheje. Amen. Prenez courage, dit Jésus. mwene data ambara imbaraga. Prenez courage, dit Jésus. Jean 16, 33. komera, niko Yesu avuga. Yohani 16:33. Prenez courage. mukomere, Vous aurez des tribulations dans le monde. muzahura n'ibibazo n'intambara mu isi, Mais prenez courage. ariko nimuhumure, J'ai vaincu le monde. kuko nanesheje isi. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. mukomere umwami wacu asamashi. Prenez courage. mukomere, Prenez courage. muhumure, Vous aurez des tribulations. muzahura n'ibibazo. Ceux qui frappent le monde va vous frapper parce que vous êtes dans le monde. ibizagera ku bari mu isi namwe bizabageraho ko muyirimo. S'il y a Covid, toi aussi, tu es au risque de l'attraper. niba harabayeho kovide, niba hari kovide, nawe ushobora kuba wayirwara. S'il y a inflation, toi aussi, tu subis l'inflation. niba amafaranga arimo guta agaciro, nawe bikugeraho. S'il y a sécheresse, toi aussi, tu n'échappes pas. nihaba uruzuba, nawe ntabwo uzabirokoka. S'il y a des tempêtes dans ces pays-là, si tu y vis, tu ne vas pas échapper. nihaba imiyaga ikomeye nk'uko biba muri biriya bihugu, nawe ukaba ubayo, nawe Nous faisons partie du monde sans toutefois être du monde. turi mu isi ariko ntabwo turi abayo. Dieu nous promet la protection, imana idusezeranya kuturinda, mais nous cheminons avec le monde dans son histoire. ariko tugendana n'isi mu mateka irimo gucamo. Et Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. ariko Yesu akavuga ngo muzahura n'ibibarusha mu isi, Mais prenez courage, ariko muhumure, car j'ai vaincu le monde. kubera ko nanesheje isi. Jesus has overcome the world. Yesu yanesheje isi. His name is izina rye the overcomer. nunesha. Amen. And in him, kandi muri we we are more than conquerors. turabarusha abanesha. Hallelujah. Amen. In Jesus, muri Yesu we are more than conquerors. turabarusha abanesha. I want to proclaim it. rero ndashaka kubyatura. Hallelujah. Amen. In Jesus Christ, muri Yesu Kristo I am more than conquerors. ndurusha unesha. Hallelujah. Amen. Aujourd'hui, uyu munsi nous avons une bonne nouvelle. tubafitiye inkuru nziza. Le 21e
siècle. ikinyejana cya 21 C'est le siècle du royaume de ni Jésus. ikinyejana cy'ubwami bwa Yesu Kristo 18e siècle. ikinyejana cya 18 C'était le siècle français. cyari ikinyejana cy'abafaransa 19e siècle. icya 19 C'était le siècle britannique. cyari icy'abongereza 20e siècle. icya 20 C'était le siècle de l'hégémonie américaine. cyari icy'abanyamerika Et le 21e siècle rero ikinyejana cya Ça 21 sera kizaba dédié au royaume de Jésus. cy'ubwami bwa Yesu Kristo Préparez-vous. mwitegure Préparez-vous. mwitegure The king is coming. umwami araje Prepare yourself. itegure The king is coming. umwami araje Hallelujah. amen Open your heart. kingura umutima The wawe king is coming. umwami araje Jesus Christ. Yesu Kristo Jesus of Nazareth. Yesu w'i Nazareti He has overcome the world. yanesheje isi He has overcome the devil. yanesheje satani Hallelujah. His amen name is the conqueror. izina rye nunesha Hallelujah. amen Hallelujah. amen Jesus conquered the kingdom of the devil. Yesu yanesheje ubwami bwa satani Hallelujah. amen Hell has no power ikuzimu nta mbaraga hafite before the Lord. imbere y'uwo mwami Hallelujah. amen Today, uyu munsi I have a good news for you. ngufitiye inkuru nziza The Messiah is coming. mesiya araje Not as a baby. ntabwo aje nk'uruhinja Not as a prophet. cyangwa umuhanuzi He is coming aje as the great king. nk'umwami uruta abami The greatest king. umwami uruta bose King of kings. umwami w'abami King of the entire world. umwami w'isi yose Are you happy? uranezerewe Show it to him. bimugaragarize Are you happy? uranezerewe Are you happy? uranezerewe Are you happy? uranezerewe He deserves honor. He deserves honor. Il le mérite. akwiriye icyubahiro Hallelujah. amen He is your savior. ni umucunguzi wawe He is your savior. ni umucunguzi wawe He is your ni savior. umucunguzi wawe Hallelujah. amen Hallelujah. amen Hallelujah. amen This is your season. iki ni cyo gihe cyawe This is your time. icyo ni cyo gihe cyawe This is your year. iyo ni umwaka wawe This is your century. iki ni ikinyenjana cyawe This is your iki century. ni ikinyenjana cyawe This is your year. uyu ni umwaka wawe This is your century. iki ni ikinyenjana cyawe I am not ashamed for the gospel, ntabwo mfite isoni z'ubutumwa bwiza says Apostle Paul. niko pawulo avuga I am not ashamed nta soni mfite for the gospel, z'ubutumwa bwiza because the gospel z'ubutumwa is bwiza the power of God ubutumwa bwiza ni imbaraga zisumba imbaraga zose for salvation. zizana agakiza For salvation. zizana agakiza For salvation. nta soni mfite Je ne veux pas que tu le fasses parce que les autres le font. sinshaka kubikora kuko ubona undi abikora You must have something ukwiye kugira icyo kintu vibrant in you. kinyeganyega muri wowe The Holy Ghost. umwuka wera 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 Don't imitate. Don't imitate. wikwigana You must have something vibrant in you. ukwiye kugira muri wowe icyo kintu kinyeganyega Hallelujah. amen Hallelujah. amen The King of Light is coming. umwami w'umucyo araje The King of Light is coming. umwami w'umucyo araje Hallelujah. amen Hallelujah. amen Satan satani le sait très bien. satani arabizi neza Je vais vous parler dans notre chère langue Kinyarwanda. reka mbabwire mu rurimi rwacu dukunda Parce que là, vous rw'ikinyarwanda allez comprendre très bien. kuko aho muri buze kubyumva neza noneho Je vais vous parler en Kinyarwanda. reka mbibwire mu C'est un kinyarwanda proverbe que vous connaissez très ni bien. umugani muzi neza Satan s'est autoproclamé le prince du monde. satani yiyise ko ari we mutware w'isi Tous les royaumes
de la terre m'appartiennent. ubwami bwose bw'isi n'ubwe, Je le donne à qui je veux. mbuha uwo nshaka. C'est ce qu'il dit. Ibyo nibyo avuga. Il a dit même devant Jésus. Ibyo yaranabibwiye na Yesu. Il n'a pas honte de mentir. Ntabwo afite isoni zo kubeshya. C'est son Dieu. Uwo niwe kandi niwe Mana ye. Il dit tous les royaumes de la terre m'ont été donnés. Aramubwira ngo ubwami bw'isi bwose narabuhawe. Qui lui a donné ce royaume? Ninde yamuhaye ubwo bwami? Et Jésus dit, Yesu akamusubiza c'est le ngo père de mensonges. ni se w'ikinyoma. Quand il parle, Iyo avuga il parle de son propre chef. avuga ibimurimo. Alors voyez ici, Murebe hano, look at me. mundebe. Il se autoproclame le prince de la terre. Agenda yiyita ngo nijye mutware w'isi. Hanyuma rero akaba afite hano mu ijosi hamwe no ku kuboko agendera gutya imiringa itariye. None abanyarwanda bavuga ngo iyo nyiri imiringa aje ubwira gute? Iyo nyiri umuringa aje ubwira gute? Utega Kuboko. bigende gute? Nyiri umuringa araje. Amen. Nyiri umuringa aragarutse. Amen. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Muvuge muti nyiri umuringa aragarutse. Nyiri umuringa aragarutse. Nyiri umuringa araje. Nyiri umuringa araje. Satani wamujura. Satani wamujura. Itegure gutega ukuboko. Itegure gutega ukuboko. Usubize umuringa. Usubize umuringa. Wibye. Usubize. Wibye. Wibye. Kuri nyirawo. Kuri nyirawo. Merci mon frère. Urakoze mwene data. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Urakoze cyane. Tu reçois l'onction maintenant. Urakiriya amavuta nonaha. Alléluia. Amen. Pendant que vous êtes debout, Mugihagaze. nyiri umuringa araje. Amen. Satani ariteguye gutega ukuboko kugira ngo asubize umuringa. Amen. Kuko ubwami bwo mu isi ntabwo ari wabuhawe. Amen. Zaburi ya 2 ya munyomoza. Amen. Amen. None ashaka kubabaza mugihagaze mumva twakora iki? Ni ugukora icyo wa mutwe w'inyigisho z'uku kwezi uvuga. Dutunganya amata, Baza. umukwe, Araje. mugire amavuta. N'aya reserve muyagire. Amen. Mumerezo mugire n'amavuta ya reserve. Amen. Uza kubwira ngo Yesu aracyatinze n'umubeshyi nka Satani. Kuko namaze kubabwira historiquement za fact. 2001 le 11 septembre mwari muhari. Ego. Noneho mugende mushakishe kuva ya tariki kugeza no munsi murebe Amerika urwego yari riho mbere yo tariki none munsi. Mureta mubona rero ko 21e siècle harundi ari buyitirirwe. Amen. Ni Yesu Kristo. Amen. Nago tuzi umunsi n'isaha ariko ibihe nibyo. Amen. Ukwiye rero gufata ubuzima bwawe ugatangira kumera nk'umuntu ashaka kwimuka agahita afata igihe agende arebe ibintu atakeneye muri yanzu nshasha abivanemo kugira ngo afunge mu mavarize ibintu bifite Agaciro. uko niko filozofi yacu y'ubuzima bwacu kiye kumera. Amen. Yari babyumvise. Amen. 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 Nutakurikira ibimvuze wowe uri à côté de la plaque. Wowe uzaba utari updated. Kuko Imana imaze kuko updatinga. Dieu vient de te mettre à jour. Imana irangije. Nawe ibindi ça va être du cinéma. Ça va être du cinéma. Bizaba makinamico. Nos cultes ne seront que du cinéma. Amateraniro bitabaye byazaba makinamico. Vous comprenez? Murabyumva? Ça ne sera que des clubs. Bizaba ari amashyirahamwe. Vous comprenez? Murabyumva? Club des amoureux, Amashyirahamwe y'abakundana, club d'entraide, y'abafashanya, club. amashyirahamwe. Mais le message d'aujourd'hui, je viens de vous délivrer. Ariko ubutumwa bwiza bw'uyu munsi ndangije kububaha. Aucun historien Nta munyamateka n'umwe peut contester le message d'aujourd'hui. yahakanya ubutumwa bw'uyu munsi. Aucun politologue Nta munyapolitike n'umwe peut contester ce message. yahakanya ubu butumwa. Aucun géopolitologue Nta mu geopolitologue n'umwe
La géopolitique, en fait, c'est l'étude de la dynamique des forces dans un territoire donné. ni bariya bantu biga ukuntu imbaraga ziyobora isi ziro zirakora mu bice runaka. Personne ne peut contester. nta n'umwe muri abo yabihakanya. Voilà pourquoi je termine. niyo mpamvu Je soje, termine. Voilà pourquoi le 21e siècle, niyo mpamvu ikinyejana cya 21 tous les intellectuels, abanyabwenge bose, tous les chercheurs, abashakashatsi bose ils écrivent 21e siècle, bandika ngo ikinyejana cya un 21 grand point d'interrogation. bakagishiraho kabaza. Qui va répondre? ninde uzasubiza icyo? Qui va répondre? ninde uzagisubiza? Umuntu wese amere nk'ushaka kwimuka, ajye mu nzu ye, akureho ibidafite umumaro, ntabyimukane, hanyuma afunge neza ibyo azimukana. Bivuga ngo ukwiye kuvana mu buzima bwawe ibigahwa n'Imana, none ukagumiza gusa ibishimwa nayo, kuko iki nicyo gihe rero cyo kubikora, ntabwo ari ejo. Uwo muntu azakubwira ngo ni umukristo akakuzana ibitanonye n'ibi, uwo muntu uzamwirinde, ntabwo ari Imana iza biri muri we. Mwabyumvise? Amen. Satani ni se w'ibinyoma, ntashaka ko abantu bitegurira kuza ku mwami w'icyubahiro, kandi byose biragaragara scientifiquement, c'est prouvé. mu buryo bufatika biragaragara. Nta n'umwe kuri iyi saha, mbisubiremo, nta n'umwe mu banyabwenge, nta n'umwe mu bascientifique, nta n'umwe mu bahistorien, nta n'umwe mu bapolitologue, nta n'umwe mu bageopolitologue, nta n'umwe ashobora kuvuga ikinyejana yatsiki. Iyo bavuze ikinyejana 21 bashyiraho kabaza, point d'interrogation. Mais la Bible vient de te dire, Bibiliya irangije kukubwira ariko après l'hégémonie américaine, c'est qui? nyuma y'ubutware bwa Amerika ku isi yose ninde uzasimbura? C'est Jésus. Ni Yesu Kristo. C'est Jésus. Ni Yesu Kristo. Reka tubaho umugisha. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyanize twese. Amen. Shalom shalom. Muzagire cyumweru cyiza.